Ma bonde mama nyamie e kambu nyamie o ngwanu likenga anwa ayo Paula ananga masanu te a Paula ananga masanu nga asunzu okpensu Alléluia ya pa e usamu e pa e nyamie sanu ngremui esre klikli esre anangama e pa ma nyamie imple ela anangama yase isakpa ma nyamie imple isu ma enesu di kabla na ela anangama yase yode ke anangama sakpa o e asonu isu o e mamesu o nyamie isra mesu ye o e usamu ye ble klakla ino ma ela anangama yase. Ye asonu oleja jale tankpa apwe ko oleja simbole mi pense ki nganu ma e pa e ule nyamie bobo sanu afini ke ngai ngwayo se amie onu ye klayo se amie dinyru o e pa mai ma e pa jajale sonye ule amie sanu ko na inwa wa yaklama wa pa mai ite amie sere. Ye maestra ma nyamie ijuma bo patake osuma na okale titi estra ma nyamie ijuma mo osuma ma okale titi tengo ni patansa amestra. Ye esrele kasien maestra nangama e pa e ma e asonu po bwede ke ma e nyangle kubo osre nyamie tatrata bo okunde anangama i inyru ka ngoli patata maestra e pa e soa e umbo esra ke nyamie ulai panga oblami panga ulo panga ba ayo nyamie esra pe tatrata. Ye ma e nyangle kubo kunde nyamie le klakla inu
Anangama si amien pli, nyamien bo olema unsu, nyamien bo kroba, nglement et omo et la wase dans pas Jésus de nous. Et la wase yala ke akanien don ke sakula ngaba mie sa et quand écleo ye e yenwa. Il sorti nglement ti aklugwe. Afie la fisuke kana ya maye aniensu ya kankleo wadmwa yenwa. Il sorti et omo et la wase dans pas Jésus de nous. Oase nanti dans yala ke black croix nous. Problème afa créenti ataikla. Oma engwame ekpa. Le mokwa fien nous weni a eswo. On vle dans la moi wa yaye. Wa tie mambe ongwano. O tie mambe dialajo. Il sorti et omo et la wase dans pas Jésus de nous. Et face au nyure kun yala ke afwe nous en 2025 ngowe. E falo lio du mandi fome akuna nous. Ka e fa ble na e bojasin. Koye nan benga moye be si mao ba fa ben gwo ba fa mao. I sorti jaja la so ife kra ifa lo sanu. E sra o keble wo e a jaso bo e ko bojasin so na mo e ke e unanu ya e bojasin so no sanga ma o awe san yodu mo e nyunu. Koye nan benga moye be si mao ba kra fa ben gwo ba fa lo sanu ti. Ma kan vula o yodi afie e ngula ke wadu mo yenu Jésus de nous. E sra wa e kun e fa ngwa kungumu e lo sanu ondenga ma etibe e sra ka man de so osuma kungu engwa menu Jésus de nous yang masoma o kaletiti ko e na be ngamo be sima o ka be ngwa ba hule ka etiodie na ba fa be ba fa ma onti na na mi akuri e sra o ikunke e lo ai fanga ko e na black croix nu yakunde onti ko e na yakra sio ko e na e sra menu Ojuma dile wakra wa nyunti. Ma kanvule oyodie. Mama male oyodie. Black proclanu Jésus de Manuel Israelio. Amen. Amen. Tene blenga iklo kaisi ya ufuemu. Edi anga bonne yoti be so anga lu dule klikli. Obe ni Yesu ya nyanga. Se isopo le mo ojaso na isi. Ma ebonda iso eni anga ba jaso menu. E ami moni bala ese kamu guase ble kun wajubo eso amunu ople senie ma esese una etiele mo kwenu jasin tie ple ni ablalie Christi o abo jasin so ba clear ko ba ma esenu oni de bole. Alléluia. Nyamye klofwe kwa mungle mwi nyamulike Christi Jésus tumainu. Ye manyamye yi amvwesi lesa oni enukungu otran. Ye ni anga kusubo beni ye benumawa. Sangengle muyanga ekula weli kaule. Bobe suesu nyamansu. Manyamye ikulale. Oni amvwesi lesa otran musu famille Jésus dumanu. Ye ndemone boti février strai chemba abla oni sain. Ya singa bewe sanumu. Ma Yesu e akundan tranwa. Koyona sasomu. Etibe, etrabease na ya umbe ulenti. Alléluia. Tiens, ma Yesu. Yasinga bewe sanu sa ufle. Ai masi fue, boti masi stranga ya urunu ichemba mo kwe. Kabese ke donc papa pasteur Toto. Iwoni akpaswa kranga bobeo asonu nganuai. Oni be kla asomu bele anja. Alléluia. Isontima etrease na saso ke doso nju ekula ebla na ekula transaso iboke oni fatansa ye afet masi blamu besu pengben boyele e mama Kofi Clementine e moiwa manyamien tuti ye italika ko e mami anze talwa mu belika ke aima kisie ndoswanu donsie ni bue bele srewawa oni pasteur Toto. E baba mi akpaswa kumanga boswan rek masi isu kwen boyele e baba kwa jo bena iwa manyamien vle isuti ye ikingi yele e baba mu belika ke aswa me krakra nga bobe wa sonu sema wai aimakusu bele be strewa ble ndoswa nu do nsien oni bue akpaswa nga boye belie beti do tro
boy benia ewa koyona ya ejwejwe be wa manya miemvle isuti ke be asiesie ble koni pata ke ostranga ba ni abo ati dwedwe wakla moja na moja soy wakla deoni avieli ka ufle be kla so be siesie beun ke be se ke masisra ichemba ablasan oti moneke ndoswanu do obwebo do motwe ogran ndoswanu do nyosu isonti ma ekra esiesie eun na sakpa soy yakla yenu anyamie iklole nu ngali oti sa nu flanle ati kasie somu ebo titi isonti ma esiesu be kura ngabo kebe tili sema human detre bluni nyo ngabo bwe ijasin afwesin lele wa junde afari envelope de sangalele nde envelope sonte o sanu esusre o ke be wa jichelemu se anyoli mbali plafa yi gbogbo nu se kusu kebe kande so ati nde asiesie o kabana afọ mpa wele sakpa sonu vie ke asonu vie eni anga bo ebe sesien ya obe soin service do taumbe un be kra jiji nu be kre ona ba ma ofru asonte e asonu isiesie wanga bo soin direction des cultes ikusu wa manya mienvle isuti ke siesie wanga bo we asonu wa bo ifa ya asonu le mo twa fienu ye be o ye joleche Like klewa ble owa kebe sekendo swanu do nsieni bue bofaju do mo nso oni bue ele like klewa wa ma traya wure plenty ke kleso eju mamu sakaka soni abijan wa sange ma emia yin na transaction mebo afion ye bobo e pa kokon yo ma esula file onyi wa wenu ye kebe seke mlaken kusu ya galengo wa kebe sekendo nglemu do mo twe lele bo faju min disu eyawa estrenya mie bokumbe soin eviengumbo alleluia ye ya ken kusu ndo swa don sieni bue bo faju do mo twe oni bue kusu eyawa bekun estrenya mie ye akpaswa nga kusu kesa to esubo beni aelikai be wa manya miemvle isuti ke ululi février stranga nu ko fe chemba kun bo junde bo ti mone chemba ablaoni sain kale nga bo le otisika ponu ablasan oni nsien alleluia ye oi klanga bo kusu kafa oklate kango sanu ani anu uma savie ure e baba ni e mami viembe ongwalo te grai umbeun bejiji nu bekle oni wa fanga ko e na kotani kale nga bo okai ye jajale kungba soy ya paswa nyosu nga bo son chat du social so nga bo e akle yoduma la bo se ke uruli 2025 nu ania flama nu oni fata ke anwe baba vie me weku na be kle oduma be flanu te kusu strandier ke be jijili nu bla asession ka kloduma atinte ole manya mie yi klale oni etran ye wa we something blenga ke fi wa efite afe o strandier su tenga ka fi so nga nu fite manya mie yangwe sile ohun olika ka fi wa fite pasurale kwa ro Jesus du manu amen. Ini ama imo oni jasin boleh. Ini ablalie kwa nya u Julien. Ingwa osinya mion ye ola nya miase. Yole kenya miema o paseli konku unifas onyeni. Ometi oye nya miemo osinya mion ye oni statistika kodo kumplu. Yole ke wa ema popo ne iklikrio senga fwenye nya mie wasiwa go afame maka mpule nyo nya mie Jesus tu mai nu yeso yo fe bonde na la ya miase na ambla ananga manyru oni amusangbe snapu irike ngokro snapu ikrupro like ngamo onia na ambla ananga ma inyru oni amusangbe snapu ikrupro like ngo omai onia likenga anangama inyamie mei isu ye ofama amen na epa ekelemu na ese ke epa ba nangama irunglemu na ejao ela miase epa ore amia
Okele na jao na Paula ya miesanu la ya miase. Sene anya sesi fue mo be sesi blenga okun ye kelem yele nga gbogbo nga mo eni aso amu ebe wesi inu ye egwa ebrusu mo ye nga mo eni amla mbele nu be egwa ya ekele mo Ma efa César ye femme Jésus ye okameli eso osangamo linya mesikanya kumbe surale wato isopeso Ma efa César ye femme Jésus ye okameli eso osangamo linya mesikanya kumbe surale wato isopeso Ma efa César ye femme Jésus ye okameli eso
Fait clair, ngamoti elien e fawra sanu. Nyamie ngamoti blusu chele. Mon maba fa bleoy. Sono fa kan vod masu Jésus-Christ de mai non. Be boy be jiri kusumai. Be oyin klama be su, ma be un job form. Nyamie ma amu nyamwae, amu nati ye. Jésus-Christ de man mai so. Amen. Amen. Mble fwemu. Gwemu yakun bruniso. Mble fwemu amukra amama nangama. Mble fwemu amukra anto gwebe yi aye. Afi oyo sraye palele bobosu. Ye ordina retiti amama anangama. Eto suwe nyamye mama le isue. Nyamien vle e amolike Jésus de Mayeno. Ma nyamien bo kloain I klale oni klakla trans Jésus de Mayeno. Ngle mo sao nyamien nyunu di aklunjwe afin nyamien okle iso. Ngle mo ke enia esinoi e baba omani ndeti kun. Iwa ma eyina yasuma. Ko kun ke enia bolei. Ndenga bo oti nyamien de bo grani sun o liki netre nyon. Iwa able nunu nyon. Nyamien dense ke Jésus ni ingulelein okwenyunu yin nyamien fait on islam fait alléluia ça cloque nyamien kru joun na suma no kale titi ma un yo nyamien fait alléluia. Konyo ninglele ogwasu ke Jésus konyo ninglele ogwasu ye hiuyo nyamye oni klasa mefe ye hiuyo nyamye oni klasa mefe isatanya mamu maeuyo esi nyamie fe isatanya mamwe maeuyo esi nyamie fe ka Jésus konyo ninglele ogwasu ka Jésus konyo ninglele ogwasu yey iuyo nyamie oni klosa mefe yeah, iuyo nyamye oni klosa mefe anyama isatanyama mu anyama mu iuyo nyamye fe esi nyamye fe isatanyama mu anyama mu iuyo esi nyamye fe se enwe esu mapai no kale titi Yesu enio ma Yesu opa Jésus mini amamwe Yesu enyo isatanya mamwe ma euyo esinyamie fe isatanya mamwe ma euyo esinyamie fe isatanyama mu anyamamu iuyo esi nyamye fe esinyamie fe isatanyama mu maeuyo esi nyamye fe
oralis ro nyamie mwe ma ewuyo esi nyamie fe Adonai mamuye ma ewuyo esi nyamie fe Anyamamu esi nyamie fe Nyamie vlemuye ma ewuyo esi nyamie fe ka ewa esu Jésus Esuenyo mon pas Jésus sa ewa sonzo Jésus ma esuenyo mon pas Jésus Anyamamu Anyamamu Ligi netre nyon Iwa ble nou nyon Yo se so Inti malike vyo menganu Soti ka Jésus abamao mi yose Olye ati malike vyo asenga suwa Soti ka Jésus abamao ayose Soti ka Jésus abamao Soti ka Jésus abamao Elye ati malike vyo menganu Soti ka Jésus abamao eyose Mine beti malike vyo asenga suwa Soti ka Jésus abamao eyose Soti ka Jésus abamao Mine mamu soti ka Jésus abamao Mine beti malike vyo menganua Soti ka Jésus abamao eyose Eliet malike vya tianga suao Soti ke Jésus abamao eyese o Soti ke Jésus abamao Soti ke Jésus abamanganu Eliet malike vya tianga suao Soti ke Jésus abamao eyese o Mima miati malike vyo manganuao Soti ke Jésus abamao ayese o Soti ke Jésus abamao Soti ke Jésus abamao Je suis là-haut. On va pas délier. Jésus a yenye na yaseo, milie Jésus a yenye na yaseo. Jésus a yenye na yaseo, iba delimi o Jésus a yenye na yaseo, na yaseo. Sans soulier, Jésus a yenye na yaseo. Jésus a yenye na yaseo, iba delimi o, oui na yaseo. Jésus a yenye na yase, anwengo silimi na yase oh. Na yase oh. Jésus a yenye na yase oh yeah. Baba Jésus a yenye na yase oh yeah. Midia Jésus a yenye o, Jésus a yenye, Jésus a yenye, na yase o. Famille Jésus a yenye wa o, na yase o. Oui, famille Jésus a yenye. Midia Jésus a yenye, na yase o.
aye oh, Jésus aye oh, laissez oh, laissez. Oui, famille Jésus aye mi wa oh, eh laissez oh, ah oh, famille Jésus aye mi. Et là, Jésus assez. Afion et lié. Osuenafia, mie osuenafia, osuenafia, mie osuenafia, nyamie bole mambobole, ole mabielie, osuenafia, nyamie bole mambobole, ole mabielie, osuenafia, s'en souvient, nyamie sur la fio, mie osuenafia. Wabatelimio, osuenavio, osuenavio. Wabatlolimio, osuenavio, osuenavio. Demonstrao, osuenavio, osuenavio. Osuenavio, ye osuenavio. Nyamni bole mambobole, ole mabielie, osuenavia. Nyamni bole mambobole, ole mabielie, osuenavia. 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 Nyamni bole mambobole, ole mabielie, osuenavia. Nyamie bani so osasa mi o osuenavio. Nyamie mama mi ba o mami gege osuenavio. Nyamie botinga mi o ibora mi o osuenavio. Osuenavio o, ne osuenavio o. Osuenavio o, ne osuenavio o. Nyamie bole mambobole, ole mabielie, osuenavio o. Nyamie bole mambobole, ole mabielie, osuenavia Sule ole mambobole, ole mabielie. Nyamie mama ja o imora transo osuenavio. Nyamie boy strada I mama juma yo osuenavio. Nyamie jaye pase I moro yo osuenavio. Osuenavia o, ye osuenavia o. Osuenavia o, ye osuenavia o. Nyamie bole mambobole yo le mabielie o. Osuenavia o. Nyamie bole mambobole yo le mabielie. Osuenavia o yo. Hey. Nyamie nga Yesu ole mambobole, ole mabielie. O Isro. Alléluia. Quelqu'un va finir quand les ça. Et nyamie nga Yesu ole mambobole, ole mabielie. Ole titi. O sima. Il sorti ma essayer sous net guinga. Ole mambobole, ole mabielie. Ye va quand vous l'aimez yo anagamae. Ole mambobola ole mangwalia ye va mama l'aimez yo anagama.
Jésus, ça je me souviens. Oti ou lengi sakpa. Jésus, c'est wa mon na so je ngasu. Ole ma bobola le ma gbadia e pa mama le emeyo anangama. Ole ma bobola le ma gbadia e pa kambule emeyo anangama. Jésus ye oti ule gbi sakpa. Ibo deli ye o. Esi fwe nyamye nyamye wangati ulengbi tema yayawa nyamye wangati ulengbi tema yayawa famille je suis tu ulengbi sakpa nyamye wangati ulengbi tema Amie Jésus ti ulegbi wa o Nyamye wanga ti ulegbi tema ya ya wa Nyamye wanga ti ulegbi Jésus ti ulegbi ulegbi de ulegbi Nyamye wanga ti ulegbi tema ya ya wa Nyamye wanga ti ulegbi tema ya ya wa Nyamye wanga ti ulegbi tema ya ya wa Nyamye wanga ti ulegbi tema Oti nyamiewa, ole mausu. Oti nyamiewa, nyamiewa ngale mausu. Jésus la mausu. Ole plane, oti nyamiewa, ole plane o. Oti nyamiewa, nyamiewa ngale mausu. Oti nyamiewa, ole mausu. Nyamie vle. Jésus oti nyamie wa, oti ulengbi me ulengbi. Oti famille me famille. Ma onesu na c'est Jésus que oti famille me famille. Oti nyamie wa o. Ole mausu. Oti nyamie wa o. Nyamie wa ngale mausu. Mausu, oti nyamiwa, nyamiwa ngale mausu. Mama leti woye. Jinyamien iyaye. Kamalenti woye. Kamalenti woye. Nyamien mamalenti woye. Mamalenti woye. E nyamien. Mamalenti woye. Mamalenti woye. Nyamie mama leti oye, mama leti oye. Ida nyamie priye, se ongwanui, mofi wa nyamie o. Isoti mama leti oye, kambo leti oye, e nyamie. Nyamie yaye. Quand vous nyamie domai.
Ole mambo bolani avielia efa kambulia ema o anagama. Ole mambo bolani avielia efa kambulia ema o mimie mimie nana nyamie efa kambulia ema o mimie mimie Ole mambo bolani avielia efa mama le eme yo anagama. Ole mambo bolani avielia efa kambule eme yo mimie mimie ananyamie efa kambule eme yo mimie mimie Ole mambo bolani avielia efa kambule eme yo anagama. Ole mambo bolani avielia say efa kambule eme yo mimie mimie nananya da mimie mimie Fabien Jésus mimie mimie nananya da mimie mimie Come with my mimie mimie Kania onyuloy anwe ya vielie. Kania osiloy anwe no asu. Sama oisui oimanko vio sano. Be fleke assassin nyamie. Bendengle nyamie. Nyamie ba klasa klakla yo. Manyamie vlem bon dame meso nyamie liye. Ma yeye nyolie masura len otran musu ye anfa sura len ngwasi bete jeje de mai non nyamien vlengla mui nyamulike jeje kri de manu nyamien ngamo on yasrani kama be uragwa sei imamu jamu fon imamu uragwa se fon imamu nati ye yenga nyamu fatai ofa checha munglamu jeje de mariano nglamui ewati nyamie inde sanga kana yati nyamie inde eafa ewakwe ure nyamie isanu ye kana ya julo kusumai nkuna kan franja sikuno anuma simone nseli wake andenga we chere be kulanga mo ba kula fama enveloppe ejuma dandan bluni songa esudi asonu se mo mo inoi oma ma esisi ewu sai banden ya je isoy inwa oma kan vie nyamie inde ikan kokun ezuji so chere Efa edi nyame ejuma. Sie mfle e baba yao ngesa Simeon oli mami Kofi Akisi Leontine ma befa bewanga mo nyame fa mani be na be bla. Siani niamu an kacha mu miswa nyamie vle nglamui eja sada kunwa nyamie ijuma inu aza nyamie
isule nga mo ibali nglemu ye inu sanga kane ajulo ma isu nyame ndenga su liki ndatre nyo eke nga wa ablasani san e jinawa ablasani no I avilie ba iundenga okani obori isini ni Benoit Simeon irali inwa manibe na wase ni marike nia banga oye ole Israel fwembe sumambe ase filenti ye ole be suma kusu be sumalenti oayo kelike kumbo be wake iunde tesa bo itisrak mangba be angrenu akundai ofitesu ye wa angren owakpe okunu amen banga ifa wure yamie sanu otisan zolie dan oise ifa bak no akon ifa ba nyamie so anu bo nyamie sran oba oyire inu oni o samesoni no sange nglemu mfa nyomfa kpen eunra sange itrele oko esi Simeon oni emami Leontine be lika kabeuli mien Jésus ici on ni be falibe oli nyamie so anu kenglemu ya ensa nyamie sran Simeon otikeli no sko kon boli ndevie me kanembo se amu bana se amfam ba nyamie sanu uralen kenga ya jranjranglemu yensa ke feble ngamo mbolisu makanga amiende inga masusu lemo ngwai anga antisie oni nie ndenga fite nyamie strano mo ofite entre asekpa ndesoin okabaka ingwansu lele ingwa fa via senso o mafara ke amba antisie ni nie na mura fisu afike ba o ai mo yiti afoto ngamo me fara kan fande so man fa kmenura kenia ijuli blekon nga weti isatinzolie sanga ndenga nkambiele ikura krewa anga antisia ni nie yefara kan trande son yase na bakan tale no ke iwa imo itimo si ujoin ke amutu foin ndenga nyamie srankan ya ndekenga wensu amfa be amfa kme bakan iura ke blekon juli ingwanu asiensuin sa danka kun ya ino yali ingwanu nyamie sran nyamie vre be rali Benoit be meni. Ils sont en train de somber assez. Ça que klinga unu nyaole. Oma Simeon okani ndet dandanga wemu. Kabo okwa enyun okwa banga oye. Israel fwembe nu sumakwa be ase file. Itiema obalio. Sanyo sunga kuna ke yinglo. Yele ke banga mo nyamie klifa ma emie Jésus babo indele nga yemende suke. Sanga Jésus tieli ke krefwe koko ingwantili ke krele. C'est mieux Jésus moti banoa. Nyamende yiri ingwanglo kengale sai. Ikreke stran fi bama asen asungbe. Kebe u bakon sa kontie nyamie fe fa ba asienso. C'est ça son iko toko fon ba itale no. Ya foto male no yi. Bangale kura isran dansienso sanga ingwanti mliwa nyamie nyino. Yele kenga fara ke isini nibe siso. Na ifo tule no itale no ba fa ba di juma ingwansu batima ba ngoyati. Sanga sabe ngui na be trease. Se basu to fontin isue be gran be srenya miem. Ka fiandengle mu ndenga nkambe yamu ka musra mia mu mabakan an gran so ansre. Anwe anangama ka sram fa ba mfa wure mia sa no loy ndenga sa ye kan ibio. Isonti ye iso ino afi isonti anwen banga wen obla asienso. Ikeke banti anangama nyame klirie. Oma banga nyame klifa mae ibonti nyame rie. Etike anwa viesa ye bakan ese isenwe kpemmenwa. Sange ibo biae iti nyame rie. Klosrain iti nyame rie. Oma siani nyemu ansiso. Kokunga ekran akpan sian bobo fleke Simeon vie. Nyame ndenga kanga ni nyame stranga fa Jésus va ore nyame sanu be frère Simeon. Ok nglamoi e wakanga izo fa ore nyame sanu ici be fleke Simeon. Manya me de manya kan vle Jésus de mai no. Oma ankpliso ye amutinga bakan kenga sa kamu wa ore sukuro iwa fa kranga muyo na amura fisuke nyame bobo idumanu itie bambali asienso.
na mura fisuke nyamie ikunu saire ite bambali asienso na ambobo nganti sia ni amulia tikade se banye kpan ini amuri katikpa sanga netie nyamie duma fa banfa mayo nyamie bobo iduma directio se anganti sia ni nie amwa drama nyamie sere su 30 na nyamie jikunu sang inglo baka ingwanoin baka ngaure itofanti ofada ke amusrele noin sia ni nie kamusre yamie baka ngawe ingwan isu yamie sere oya mu chinji ojuble amu chiungle mu baka ngwanti anchingle o kenya mie ngati afa baka ngafa afa sani enu bali asesuan me inu aya me kema mu sere so lele baka mfa ipengben sanka yamie kristi amusrele afinya mie klifali sia ni nie ofa sie bambe ngwansuke sie fue me atikle fue itie fam facile oma njina ne so ye mausa mu kosans nyo insansu iko nyamie mvli ilika onkelen ko vie nye esuti nyamie inde kosan nyon san ikiki su sam kenyo baba ni mami yawo kemi no ato anwa fa bandma anfa mai kosan anwo sam wonu nyo ankula se ke cheche ye mpachi sakonu eku ke u bai ekura e frère mi stranvier asonu kpon evi ke blana bla sre bana nyame na ban oise ofite ini nga e wangre wen itiakon nga e wangre mu yen ye ma blofo mfleke liturgie iklekele ya junya mi nyinwa aruro ke isra mi na ban fite sia ni ne betanda sanga mo e ba mo e fa ba e fa ure me sono ye betanda do itingba tie o ma se avia uri bana be kosra nyame aruro no se why avia ku anadwuma buya kunda baba ni mami Simeon amu ureke nyame kri yesiamo na bakanga ma fa senia mo no ma fa ba asenso ai nyame okra fa yiye kulukuro dwuma nga ma e kulukra fa di asenso ai fa mikro ma be Angwa murasi amuli eleba ante sukpa ke ante suke Samuel ante nyamie fanganu voilà inyosu amutanda ke amutabanga we nyamie indanu yatinsu lele ofanyi ya au nyamie yati iure Jésus du maïnou nyamie ukamo si nyamie mvle msukpe mi amusu ndanga ete si ani nyambele onu nyamie mvle kuzumali onu nguzumani onu ekura endel kosanga unsamu amutaske oti eklusu amutasu ke nyamie fanganu so nyamie mvle amutandake bakanga ya faula mi sanungle muyen amufa musamure ifotule itale no na oyekpa nyamie nyinu nyamie mvle amikplusuke banga nyamie famani yen efeye ula nyamie sanu asonu semanga opo bwedewa temple nduko blofo no yekra anya hiti asonu songa efleke Sion inua mamie otiam non de fe ye mansiani nien nyamie mvle kra esika nda e ate nyamie nyino nyamie okai na mansaso ino yaklama Jésus demande moi so amen si baba Simeon bon ababa wa asiduma ababa wa o bo bando mana masra me mame me flebay Yao Mielie Judas Chancel Yao Mielie Judas Chancel mame ramoso nyame ma otiam no de fe iduma no duma dankon no wawre no Mielie ikreke ambo ba mo klen ba nyama manyame amu ni asaso nso otinda o baka no so sie nyame mvre ma ikra
ejaso. Anfa bakan yamblem. My clock etinga isa ewaka eunwa. Ye estrenya mieke ngate fagri mielie fabali asiensu wain. Mais ça so inwa ya na idu inyamie dumai onya kanvle. My clock estrenya mie. Amen. Amen. Olema bobole ni avielie. Efa kan vule ma o anangama mimie. Mimie ati nana nyamie efa kan vule ma o nangama. Nyamie klao ngwamfio. Ewanga o yangla mui. Efa eba onyno. Kestra kasa. Ici ni nini on vle ni mbabami ebotikon. Efa bakan yefa ura osano. Sakba ayilinglo kenyo ke bakon ba asiansuin. Aklusa inwa yale tio. Ndeso ici ni nibe uni ure bekpini su. On vle uni ure bekpini su. Oman jine soli ansu. Unra minwa bakan ngwansu kenyo. Kefe blenga owe nui. Wafanga mwe ako jokula renglo bakanga ngwansu. Na asianga mabali suwa likenga kuna kafayo na onya mekule oduma mfui. Me inwa jabaka ngwanu famille Jésus de maeno. Ra mielie isu. Kata mielie ingwansu. Boy nyino ati. Kefe blenga nulele. Baba kete suo. Tukpachete tenga beko kle bakanga yale. Naklisu amoja sain oketesu ba etimi ngakoja so win tieri anso nyamye kli yo mambaka nga we osio wa wenga mobe sachi baka mu asenga wensu boy itabe ande boy okpe be sini be nimbe anwren meto fon banga we sanga nyamye kli yo nangati asieseli ke mielie ojo asenga suai me inu aja c'est Jésus de maeno. Nyamia Christra mensini ni. Ndenga moe afanga no kankleri bei. Mek mebe kru kongwani viasu. Blenga besra wai mendesonk mebe kru. Be jansu besra ota 30 bakanga ingwanti. Nyamia kli mabe alaje. Nambe fabe ni bakanga we elika. Me banga we balei. Oye menga we imwae. Banga balei oye auronga we imwae. Banga balei oye sura le dan. Banga balei oye kula le dan. Banga balei oye timi dan. Nyamye kli ngamwe akbuli yakundai. Me soin inwa ya. Ye modumai ofu emia sa Jésus mano. Ma oye so. Amen. Nous allons aussi dans ce iye kakraka enfin créer ya oye angule karonu ansende ala bolo ke inti enfin créer vienu niasu siami sanga ke umi duma i rakpen ya miesranga fe fa ore mesano isu ma mira muso amblanga fa ya mira muso ma trai wa wenya sinende na ma okoizu sandi ma bla.
On va signer rapidement. Où je signe? Vous pouvez signer là. Il y a offrande pour ça. Envoyez mon cachet. Oui. Bonjour. Soyez bénis. Voilà. Envoyez mon cachet là. Mon cachet. Mon cachet. Merci. Maintenant, on fait les offrandes. Et maintenant, on fait les offrandes. Ok. Donc, place. Quels sont et c'est que quel est le homme quand il m'a effacé un de froid mon liquide d'être blue on ina okun ekpa kinu esile sien ngama fara ke ye inu amboti blenga we bo soale ma esusu ne de kokun eti nyamien de ni blen wavie na esenga ni kele kon kan ndani o blewle blewle ah yali ke mo anye titi za mu ni anzo baba ni mami ante ne donio que e fa ba ure amesa no e la amianse ne yo donc nga amiende d'accord likinda trebulini na e fa ima ablani no ko ko jirema ablani sin ya virie ya mien vraiment e jaw mai kanga amiende likinda tre blue onina ima ablani sin e jiran ima ablani no jirema ablani sin ya virie le kunka Jésus ni sram pangma be kol likai o jiran peli yin seri beke sranga bo oba misin se wa pome isi ini iyi imamu ini amu ye ibaba un okra yo ma mi sonzon fue amen sra mi fo on fa ore mi sanu nyamie kula nyonde nga mama ngwan ngle mu donga wen sui blana bla clear tinga mwe otisu na ma ekacho sonjon fe bam na odmon fo Jésus Christ de mon nom amen e gwa se an dwe no misini minimu e o sonjon fe Christ sonjon fe avra kama e o su like soalen esu ngama ti andele ngama yesu sui yele mbache ngama o stranga mo ba so no oni stranga mo ti Christ is on ofwen be afien le ebu akuna angle mu yenio stranga mo ba so no kabeza kabe ba so nti e ba eni stranga mo ilieti Christ is on ofwen mbache ngama o be afien ye esusungle mu nyo ekwa usa ko sa ke nnuke sali esi stranga mo ba so no ngben inzolia anze nzolia oni ya ekwa fa sofwe iura ye nzolia oni kusuma ye ekwa fa unstranga moti Christ ison no fwen iura ekwo se esufa I bakile clean sa suma be fitenu sa mo kle stranga mo ili e ba so no sa ngbe kabde kabe ba so no itie ba ka unstranga mo be so kwa so no itie ovio ka unsramo
Comme on est un Dieu bajaso, besoué, befakri asonoti, itie bavio. Sangali na umali kinga tebe basoni ure. Likinga mo kle software, ade yi software inglo, ikukwela ke yi software ke basonu, bobo krosra ya ngune suningemu betie ba. Sa fanya mendenga mo e Zan ndetresien, iwa ablani nafa juma ablani sien, ya vierie et unso iure. Tiens quoi Jésus? Oh li Jésus ici non. Pas comme on y a stra mo beba. Be wa mie don iso abali wa. Ikperi se libeke ina urek bai. Na ke atrenga mo yirinti am kundemion. Sange pon ngama am diri mo am kuili, itirenga mam kundemiye. C'est fa Zan d'être sien ngam kendere o yisonglu fakri. We kinga sakre kai so famoi. Likenga ma benye. Sabe su nyamia su benye. Sabe stre nyamia fama be. Itiebe be su Jésus so. Sanga na ka Jésus papa ingwa fanga fati. Inu kele anze ison na tire vietiebe su iso. Sanga likenga benye Jésus nui. Itiebe su so. Likenga ka be su Jésus su benye itiebe wa sonu vio. Asonu ngamo su Jésus so wa isofo mu yakuna nga beru nya ule. Stranga maria ba so no sangben sakri nga mo sie sa so nzole nya ule. Nzu enye yo. Nzu enye nya mie su le no. Nzu sabe sobe fa be ma Jésus va ma be. Nzu sabe talo nya mie be nya yo. Nzu nkra nya yo. Nzu juma nkra nya juma. Anze aja anze soa anze mabu anze ngenga lemu. Il y a son ninge mutie bali nya mie sion. Se bana se nwe rek pai kira atwa kwen. Afili kinga o ya wona suma bali anya so like itie fala ke jasi fenga mo e boy enia no pao like ko etwe sra ba nya miasion sangali kinga trasra ya wona ba ya se mo kanya mia so le no ke ya jujangwalo ewi nyame nti pesa ma e susu pa ama sakri kinga ma e oklesra so nzole nia ule baba ni mami ko sa nia uye saoni ya twani o engle ngawe ati nyame so anu wanio nyame baba ban ya do ti abali ye anzali kinga akura nyame sanu iti abali o nyame baba ban ya do anze se mba nyame kulikula tiki anu avye mingwanu iti awa se likevie nyana ti awa ana ima sonzon fwe at itkebe be ti aevio likinga klesranga mo Oba sonungbe bokle na ima sonzon fwe inzolie ikwe kunyele ke isofwe ndenga mo Jésus seke oyoma likinga Jésus seke oyoma sanga Jésus jinglo kle ke oye inwai oyoma ndenga to sran kun lo likinga nyame fa kle ke oyoy oye noa strasoy odinsu kekle nyamiesu strasoy okete yangrei nyamiesu strasoy oni nyamie betu tre kongoni ndoswa wadi afwe sanna nwe fe ti dema ana ima sonzon fwe se wa sonzon fwe se nyamie wa e sakwa mei besi akproa sakproa sileto wa ngone banu mon Jésus indenga etie ikankreo ikasu itika oli anu sa dan mesu fa kreo abuba unjire sanga wen dona juma se ate si so akproa ana ima sonzon fwe kenden to ijaso waka okunsu jeso sanwa sonzon fwe oti waka fwe sonzon fwe oti sramoti usi sonzon fwe oti dwedwe sonzon fwe quand Jésus quand déclare ngwa ngawe osi me akroa quand Jésus dit sanglo quand ngwa man fa di juma kenga sa osi me akroa senga senya mie quand déclare senya me fa sa krewa mo asi akroa atyense asi akroa atyense asi akroa atyense ana ima sonzon fwe ana ima sonzon fwe ben nye nyamia question de nyakre yak biasio c'est fa
Matin d'être so. Iwa abla oni kon. Iya vielie nganken e win zolie. Oma ngwe ketele. Okra ima. Oli ke pasa chosano. Kanya me sukolesa. Afi sozo fo mo be o nyame so. Ye mo wa ima nyame kusa mo wa ima sozo fo en. Ayese ajulo. Anwure ketele nkra ima like bak nyame sukole kra to fo. Anwure ketele akpro wa ngaberi nyame si. Stravi akpro wa ngani nyame be siti. Iye ni nyame be si le tetele. Iyi songro asono no. Ini stravi be no se asono no. Wakpro afile fia no no a. Wakpro afile fi ani nyame wa we amu afie no. Ani nyame ma si akpro alele akacha nzu esien. Akpro asile mbo weti abanzu asono no. Ani stra kra mu si akpro a. Ani stra fi anti amu wane. Ibo fi ma ho no a. Ibo fi wa we no lo. Ai masu kekere dan nyame so. Anwenganya sa boba kruye na jomai Jésus abele na juma undekan nwamu ebe wa nyame ngremu mo be usoja jalere no jibe kru na be jaso afimble wa chema onvle nyi wa ya asible nga mo oteka na wa dia senso wa woye ale ongwa no mbaba mami ani akrofe pa anatie ke ngwa nyame fa anatie ke ngwa nyame ma anatie nyamie yosie yo na okra fa ngwa kenga ejie mboboy anatie Sunday yes ati atwetwe ase yo sa twetwe ase ana ema Jesus son fo o ana ema Jesus son fo ati aboba son fo sa twetwe ase asonzo benga mo be masu kekere nyame so sa twetwe ase srenga mo ba so no ngbe afi nyame nwenwa nji sanga nglo kleo nji sanga nglo kleo Kenya mi awanyamye sati wa jinganglo ayinglo kleo keche wa ma ofresu ayinglo kleo keche wa ma ofresu ayinglo kleo ke itika aboboba azu fente nyamye ba itra ongle mo ejejere marie no ngla on azu kra fente yi ile anu bien dan ile anu baba ni mamimu sranga moti oba so no ngbe o ma sikese ana so ma ndanga nyame kanoi waso no balente engbe nyame sa ota engbe nyame nyino afise ana so ma nyame kuri jajale noi ana bomangwa no trane bo ino nyame nyino aboba tiamba wo yere ngata di me ate nguna ayere nguna asene aboba nga abakuru kuri ka nguna asene sanga na huruma nyame jajale no se sira ko na huruma nyame jajale noi ana bomangwa no trane bo nyame nyino asienso akasangbe awuso sakpa akasangbe angwanjira sakpa akasangbe ekosi oso sakpa benye esie lisravie mu boba dimanya menga jumanga ya mefama benyo benye e wasi la sunana ekousa benga nya mefali be bali asia suwa boba dia me juma boye ekosi li beni keleni frère nga me frère be dia be yale asire soro be dia be yale inu suma kpanga eja mo e fomvo e hunle ngare nyamia ngure wa bekru tira yele ke so sra wa dia me juma e fomvo e untikpa sanga nyamia ngure ntikru pewa afi sofwen o fali masukire o adia me juma fa kali no wuri se a o so no ati asonson fo e se ai kpa nyamia juma so yin matin de trabla ni no e wa bru ni twe kokun etu etra e wa bla ni na fa jire ma bla ni twe I avielie se ati stramo aba so no na se ai kpa nyamia juma so yin ana e ma sonson fo e stranga mo ikpa nyamia juma so yin ana e ma Christ sonson fo e nyamia juma be fe chinji nyamia juma be fe nandolie nyamia juma ti san nyamia juma o enone nyamia juma o le nyunu trali ken kra o ma se ati Christ fo e ase aba so no noa na se ai kpa nyamia juma so yin ana e ma sonson fo e ni afanga mo afa cellule sonson fo mo kabe o cellule ken ngale sa ni afanga mo afa toju amama yamie kabe sonzo nyamie Jesus ken ngale sa ni afanga afa bonda amama nyamie kabe sonzo nyamie ken ngale sa ni afanga afa baso nui kabe sonzo nyamie ken ngale sa kabe sonzo Jesus so sati nyamie ninge mele ai kpasu afa ble sanga sati juma kole ajaso kongwe don sansu bisi se ajasu atwenu wa kole sanga sati nyamie lie
Quand je bon na kamrai awuru akoto achikiti lala. Nyamie na mbon san nzo ato. Quand je to la file fera yo ti angoviti, quand mo afita abe pharmacie akola. Ya sema ke sans je to afa yare na aren ya o wa bore nende ikan. Sanga nzunde esukan. Akbuwe nga benye mo ebe nyamie like. Isonde esukan. Baba ni mami mwani akro fe pamu. Stranga ma osa. Na se ikpa nyamie jumanso. Kanya nyamie saka erike kon, an pasu. Anze fa ima su kekle fa ore nyamie jumatire no. Ana ima sonson fwe. Stranga be kan de be kle. Be kan men de be kle. Itima ibo konkulu sa de nyaklo kayo ana ima sonson fwe. An bari kenga be saka yesu. Sabe fa juma be ora. Nyamie stranga mo os nyamie senwe fa sisi juma très mesulei. Jésus boele nga ole. C'est saka minia mi baba mini abla, mini abian. Jumanga we di aliye yenga. Aliye yenga. Aliye yenga. Nia nyamia puasran aekon. Inyo sui, sa ik basui, nyamia nga yin supesure. Stran sumak pa wabe ulabe sanu juma. Se ba freabe, ba labe un, ba kondomai. Se blek juna be se kabe yana be kan juma un day. Ika jemba nyon. Stranga ko tien juma no na ko botole na ko bana ya yan. Blebe su fani gembe fabele be yo. Be freke be imbo ba nyamia juma so. Oti manzwe ba kachajare. Oti marike ba kachajare. Se aye kenga le sign nyamia juma biase. Yese nyamia juma biase ye abukale yesu pimanse yo. Se nyamia juma biase ali biase de. Nyamia ye di moi. Afi wesanga mo akpama imami akpama baba akpama ji akpama ni amo oni baba ibai okra ima nyame kunsa kenga atile andeni andenga eju esra vi waso no anwa se wunsa ke nwa eke waso no anu odima juma vio nyasra mesasoa iye setie kura iso baba ni mame mo iye setie kura iso iye setie me akura banya me soa no bo juma tre me ore kele nga fa juande nyame wa na kande na kra na wa fa ore seigneur wafa ure be fleseri juma vie no ale nga si aba abubu asani ajanya transo kabe ke amen ay masimone kabe ke amen isi nga balo kabe ke amen jauni atingio na we akpesra nke yeme di onenenio yesete juma abu e chinjinio kabese kabeti yame juma jeunesse yo affectation école du dimanche flambeau ingwani ngwao manzinu kisafo klembo fo e mwanga ewan woba wangre muyen ajuma dire itu afase nyamie wen sangre muyen kenyo c'est un pe juma soin ana eme sonson fo stranga sonson Jésus il sofwe ti waka waka fo stranga sonson Jésus il sofwe nyamie ningembe doi stranga mo o sonson Jésus il sofwe kebe kan nyamien desa betreila stranga mo ikpa nyamien nge mesuin itra nyamien nge menu ni sa manyon tinwa sa kebe ke asonu mo ikra iwo me mbo nikio eseti akura ya wa bore so eseti akura bu akunda kenga sa se asonu ti anande le ke yenzu ke ayo abukani ke ngai bele chinyi tranya mie wala ka unda ania wala ka un ngle munye fasa fian nyunu sakpera na boambo ofre nyame sula no sheshe de mai no sonson fwe stranga wa nia ainga kpanya me juma ntuti aile asa bobo aboba ningeli mbele bobo ainga kpanya me nge mesuti nyamia catches akatu afa koza ato abasu lo sien ale ngani nyamia sutoi nyamia kpeo awome nyamia kpeo kemo anwa suye sai nyamia wenga abukeni mio maili ke kan combattre akunda yasi ale ngani nyamia sutoi nyamia kpelio kebo ikpa nyamia juma tiresu nia ke wayo
Juma adi juma ya osa. Anwali ke kunga isa trede wakunda na sanga aba bansai itike ati so akpu kasusa se. Ayin akpa ame juma sunti. Sonzon fwe. Sa o sonu kati wa jare. Se mone chen asonu bala joyi. Won di ke asko like pa viele yel ke ame juma tikpa. Sa sonu bala joyi. Jaso dosu. Sa so kaju asonu so anu sa sonu na boy koto kunde nyamie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué ça. Be bama be drama be kan damu be ujoma be kan sram be undale ko nke donjo wa ba transit nu gele ngaile. Sabali na se dona jumain. Satoli asivie yelike amaniesu. Satoli anivie yelike amaniesu. Satoli ani avie yelike amaniesu. Satoli ani amblavie yelike amaniesu. Pekun Wurunyamie swanwa koto fabla ni nyamia be ojo ka unke be ngama be tinga ya be su boni ke mebo ko wa tinga ombre wa tranlen an ye no kran ke ngasa ke sonzon fanye ke ngasa sange aba dona juma itke am vreze man kuntire ze kuma ninge matire ze kuma gboru awo be tire tete ninge bongbon yi be otui be ko fa ofla be otui be ko fa ofla be otui be ko fa ofla be otui yes na wakachi sonzon fwe pa Mamie de wankle mo Jésus de Maria no. Baba ni mami mo. Ikasi nkana e maya mbokpore. Afi sonson fwen. Se isofwe. Afoda make obu ibobo wakunda. Afoda make yikpa nyame nge mesui. Stranga moti sonson fwen nuke yo. Stranga moti sonson fwen ndenga mo Jésus kankle yi odi. Seigneur mien jisanglo kreka yasanga noy oyan yeno zanda tribu mablani sien srangati son ofwe iura osuka tienkunju Jésus ba srangati son ofwe kenati asien susai ija konga tu isika Jésus atino ija nyonga tu isika Jésus atino ija sanga tu idia dokon idia miniti kon bo natisa bo yinpa nyamie suka Jésus obale srangati son ofwe Iura osuka kana ti obiro lo esu sinye srambe fruai awen kulate srangati sono foi iura osuka kana ti kondi taxi na su dia ta fat loto contre fa dia tai loto ngakpekpe online awen kulate srangati sono foi sati tre foi ngamwe iye srambe tindre klan len iske awen kulatele srangati sono foi sati ngekbara Kenga mojango suma pedale manzine isika wenkula tere. Strangati sono fwe sati sukruba iti klasiro metri suklelike isukle bo aba mo ama isika nyo awenkula tere. Strangati sono fwe kese si uke ngasa. Sati frua kle fwe kanda ti sukle matematiki yo philosophie yo i mwan kwa ngale c'est la krengo sanuo awenkula tele. Srangati sonzo fwe. Se kalerike nkona nkoni yansini me osu. Misini me osu. Kulala. Kenga faite be mon kole. Se juli point PH kliklisu. Se ju sengro boy awenkula tele. Yamia ukao. Srangati sonzo fwe kenati kengasa. Ble kulalo sika awenkula tele. Strangati son frère natimasa be wala fisu ke Jésus watinu soba strangati son frère sika emi inwanze obaiko strangamoti son frère osunyame ni yangu nkra yo mie fami ngba yo mie fami mi Yaki Osanu yo mie famigba Yo mie famie Yo mie famiwa Mi yaki ikla Osanu yo mie famigba Stranga mati sonzo fwen nde nyata bonye like ababa ngwan
Il dit que croire en Wassanui, il dit Jésus, il y est. Ati sou ni enfoué. Seigneur, mien ou kario, adi juman a dire Jésus t'y est, adi yo. Mais tik pa o, ndi Jésus juman. Il n'y a ndi juman man Jésus vieille, nam de kong bagnon. Et on l'est. Jésus t'y est ndi juman. Il n'y a qu'un ndi juman, Jésus lié au nous. Ne kong bagnon. C'est Jésus t'y a dit juman. Il clique, likenga wasanu, il tingele, il brille, il nyine, il y a ce canet, il n'y a pas si, il y a Jésus sano. Aboba la soumla, il soit, agio, aouo, bamuo, loto, c'est obvieux à prendre soit, and aller l'osan nanou, ne ouwa, faire une femme, mais n'en va d'injumai. Asu yenwa aklo asira no yele ka ilio stranga ti son ofwe ihunti sesiewa black kura nga nyame seken wa nga we isisiebo aye no ye stranga mo fan ye man amie trele kenga le san nyame kli ke kru jole likenga wa ma oi sule yeti ujole ma fa ujafa le asio yele ka kru jo kesre ikunu no sa. Moi, je suis Jésus, son enfant. Jésus de Mariano. Son enfant, Jésus Kundel. Offre, on est quoi fadi yamie juma. N'ingen allez beti Jésus lié. N'den non yene n'encanende. N'ingen allez iti Jésus il lié. Quand la tigne miera liosu, si quand on est don Jésus lié. C'est naïma don Jésus lié. Likenga lebe Jésus il y a. Likenga lei Jésus il y a. O mai sonti son enfant ingwao iningeo ingwani ngwao. Tiens quoi aklo ka sunsu. Ko ya ninge ngbabe ate na fama ya le femu na bla sunsu. Nyame ndengwa iwula ngaboli unti ke konyu na dutun ke binde sa abako. Abako de afi ikla batima ninge somo. Mamia ukai. Nyamie so ebo nyamie na ma ekura we nya ikaki sonzo fo ngamo ye kuneke eyo na ikuru jo ehu na ma idumanfo nglamoi seni niamo nga nyamie kulifa ura efanga na ma esre ejransu enati na idumanfo yo ye kan vle nyo Jésus lié amen. Oma Tchalenga moyen kelinde ibleni wa juye ke yiye soya ou femenu okun iblen wa vie eseli ke jumanda na blini songa yesu din kanati avie awle bobo na se afale envelope na wa unen so aboke a evie nglemu itima nyamende won sakpa ile mlanu masu sakpa ile mlanu masu sa su nyamena sa yi sanu gboko anyinu kolenti kekre senga se wa unen ti popo itik bain ali kekpa ya cha no fure isonti blaole ma ejaso na mayaji jwe ekulaiba Toi et Kaleo Isoti akatwa o wakatwa o nyamie sanu akatwa o ekaka akatwa o nyamie sanu ekaka akatwa o nyamie sanu
Ekuwaju atwa ekale o. Tumanga eti manyami. Ekuwaju atwa ekale o. Isati akatwa o. Wakatwa o nyami esanu wakatwa o. Ekwake akatwa o nyami esanu o. Ça sera le métal là, ne croyez pas. Ekwake akatwa o nyami esanu o. Sien. Mais soya ou femme nous. Et ça, et ou femme nous sien. E amukwa moni bale. E amukwa moni bale. Ao fanga me filo be bali. E amukwa moni bale. Ao fanga me filo be bali. E amukwa moni bale. Alléluia. Nglamouele a offert nous. Benu sang, besukpe nous, benu nyon, benieka. Oma eso, e baba, yo bwe kwaku inu ofin boake. E baba yo bwe kwaku. Bla. Bla bla inwa. E sikba osukpe nous. E so e nyama kwaku lome Jeanne. Au Abidjan. Oba, e mami Jeanne yo bale. Eso enyama Kwamendri Bernadette. Enfin, Ragayo Bernadette et Mami Yobale. Sien Benyonga Benye Kawa. Eso enyama Kwasi Afwe Epiphanie. Et nous Abidjan. Afwe Epiphanie. Mami Epiphanie li. Oba ọkùnrin Cassien Kwadio Élysée ọfin daouklo ma sọ ẹni ma Élysée nu. Safi Bouake eye wakwa moni bale. Sao Abidjan wai imami eye wakwa moni bale. Ao fanga be filo be bali. E amukwa moni bale. Ao fanga be filo be bali. E amukwa moni bale. Baba ni mami ngambali e amoni bale e baba Kra Daniel Botier surintendant on y signe ni ngabe kra ngabe soin ebo juma dire no aso no kpengwemo. On nyamien vle on imbobondo manu e amoni bale ma e sieli ke klama nyamien yauro noa anga sukpe no sanjulo e sini ni ngabe olomu belike na ikusuma e ojuma so wavie ye anga ambali kan ye kawai ambali amura gwase amuo arokpano amoju likakpano se juma bi amusanu loy kanjua amu yinglo na amu suisu se amna nyama bi amna dimai ansre amina tikesu kramo afin sana fifada ma ketra mi sran so ansa obubu isani jai o transo si ani niamo e si baba Kra Daniel mo ya molike o ore no aklama fama amu o ma Ebrahim wa vie se asonu vie au famu be so amunu njangwalo sanga ka o pobo doai ele o nyame djuma so e nzuke boys ma miera Yesu Jésus de maino Enyanga ba onya no ya molike onya mera musulo ma mo dwa mo fon sien ma ikra ejao ma istra mi kasien nyamia oni atikpa ke wosa be kunde be nyeme isonti on vle nya ole awo
Kay balingle mo aseli ke ngba tia o sranga ba so no ngbe. Ni sranga tia so no fo sakpan e obi afie. Ele kuna kay aso no fo. Uka mam namba iso no jabe ngwanu Jesus de maye no. Anagama nyamie. Sewa uka ma e wondi ngbe. E di juma ngbe. E fe ngbe. E kula ke agwale lo ase kasia e cheche. E kuna ke ae mo na enio etramandima. Isonti uka hanvle. Ye rami no afama be. Adumanu. Kema kebe kolen. Benati mwa Yesu. Benati mwa Yesu. Benati mwa Yesu. Benati mwa Yesu. Ye mabe unja be fon. Matukpa chafwa be chengwa Jesus de maye no. Ingo kunda jumanga tirie fame Jesus de maye no. Servi watu ajala sasa kwani bale no famille Jesus de maye no. C'est vieux wa Islam vieux sandima tingo sakpa chengwa na Jesus de maye no. Benga be o tro ba kwa mandanga vie chengwa na Jesus de maye no. Mananga ma on vlen diakun Dieu on non titi. Ya ma kan vlen nyolie. Jésus-Christ de mano. Ya ma son frère monsieur que amen. Enyoliamo